isela lingene silele kade singathandazi nokho namhlanje sike sithandaza ubusuku bonke. Amen. Ifoni zethu ziyakhala sithandaza. Sikhathi sokuthandaza. Amen. Isikhathi esi-right. Hallelujah. Uthi nokuhlabelelo lo uJesu ayibona. Noma ndihamba endleleni enzima. Amen. Benze izinto zabo ngaphandle nathi senze yethu into. Amen. Benze yabo into. Noma uyobhabhatisa uzofika abantu benze yabo into pha emanzini. Ibe nathi siyokwenza yethu into. Noma uyovangela uzofika benze yabo into. Nawe wenze yakho into. Amen. Bekusithi ke makhala izinto ezikhalayo siphume phandle besingalali bengivuswa ngumama ke mina ke athi yenze yonke. Amen. Kodwa bayindlela asandenze lezo message leyo. Amen. Hallelujah. Abasandenze lezo messages ekhaya. So happy Christmas, happy New Year. Amen. Bayazi bathembisiwe manje. Angizenzi izinto zezwe. Amen. Phumile ezweni. Ndaphuma. Ishangazi ukuthi ngizothetha nthini la. Amen. Hlezi ngithetha kanje andazi ukuthi kuzothini. Amen. Asiprepare masizothetha nabantwana bakaThixo. Yena uThixo uyaprepare ilizwi lakhe. Noma singathi sivala unyaka abathandekayo, akumele siqambelane amanga. Sithi no unyaka we-blessing unyaka wanto masingazithetha izinto ezinjalo. Amen. No unyaka wakho uthola izinto zakho masingazithetha izinto ezinjalo. Siyeke nje uqambelana amanga bazalwane. Kunini saqambelana amanga? Amen. Uma ufuna i-blessings zikaThixo hlala kuye. Utsho kanjani ukuthi lo unyaka wezinto zenu aba bantu bengaphili kahle noThixo. Uphinde uqambela abantu amanga, bafe abantu sizono, bafe bangcwatshwe. Ayoqamba amanga umfundisi nasemngcwabeni. Athi usezulwini eqamba amanga. Amen. Ebulewe boyfriend yakhe aqamba amanga umfundisi athi usezulwini. Kanjani? Bebejola lo bantu labo. So noma sivala unyaka kumele sishumayele ilizwi kaThixo linjalo nje. Ayibonge Nkosi. Sishumayele linjalo bazalwane? Linjalo. Ilizwi linjalo na. Ayibonge Nkosi. Bazalwane beNkosi ngicela ningaphithizeli makushunyayelwa ilizwi likaThixo. Uma khuluma uNkulunkulu kumele kuzole nje abakhulumi mina labazalwane. Asirespecteni yena nje. Amen. Namhlanje befunda incwadi kaJesu. Leba mbethelela kuye emqondezweni. Ndifundela ke ndipha entabeni.
Dabona izinto ezibuhlungu abazenze uJesu nje. Every time angisifunda lento, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu nje. Izinto abazenzayo kuJesu. Amen. Akekho umzalwane onganiviyo lana. Ukhona umzalwane onganivayo phakamisa izandla. Thina ufuna umzalwane ozo-interpreta ke. Ukhona manje sonke okay ndiyandizwa. Ndiyabakala. Amen. So ndabona izinto ezibuhlungu abazenzeleyo kuJesu. Laba bantu bazalwane. Amen. Bekhuluma amazwi amabi. Bamfaka lento le isithaba sameva. Ukuze nameva athi bebemfaka alihlaba uJesu. Nameva ngene kuye. Thunikazi. Bona bathi bamvisa kabuhlungu kanti lento abamenza yona uyiyo. Amen. Uma uyinkosi safaka lesi sithaba sihlabathi. Lento bathi yiyo uyiyo, uyinkosi. Amen. So uNkulunkulu bekhuluma into ethi kumele siye ukuzidela singabazalwane. Usathana wenza sizidele thina kodwa sisindisiwe kodwa sihamba noJesu. So uma kusenziwa izinto ezibuhlungu kuwe njengoba bamfaka ameva amshaya uJesu bayombethelela khona lapha. Bonke laba bantu basetshenziswa uNkulunkulu ukuthi bashaye uJesu. uJesu beyazi ukuthi bazoyenza lento laba bantu. So ngomzalwane kumele kube nabantu abazoshaya noma bakushaye kanjani kodwa bashayela into oyiyo. Laba bantu baphushela kuNkulunkulu. Amen. Laba abavisa ubuhlungu ngaphandle kwabo laba bantu ngokungasindiswanga futhi namhlanje. So namanje sewusindisiwe. Angeke ufikelele kule level uNkulunkulu akufuna kuyo ngaphandle kwaba bantu laba. Ake ufikelele kule level uNkulunkulu ayifunayo ngaphandle kwabathakathi bakuthakathi. Ngeke senzeke zonke lezi zinto lezi. Amen. Kumele abantu bakuthuke, kumele abantu bakuhlebe kuze bona babuse kuThixo. Amen. So bekumele ukuthi bamshaye uJesu laba bantu bakhulula mbeze. uJesu wayengagqokanga uJesu. Lezi movie esizibukela ezika Jesu yabona ukuthi usanxibile but uJesu ngiyabona ukuthi wayengagqokanga uJesu. Bamstripa laba bantu uJesu wa naked uJesu laba bantu laba. Bamshaya bazalwane bamshaya after bemshayile bamphathisa isiphambano. Nathi kumele senze leyo. Yebo umzalwane osindisiwe serious kumele isiphambano sakho sithwale. Uyasithwaliswa. Kusithwaliswa lihlabathi alikuthandi nokuthanda. Ikama batshela nabasebenzela uSathane. Ndithi uSathane uyasebenzisa kakuthanda uSathane. Amen. Nalaba thakatha ihlezi batshela ithi noma uthakatha akakuthanda uSathane. Ukusebenzisa ngese sikhathi usenetaste mawungena taste akulahleka ahleke futhi. Sathane ngumzalwane abongile. Amen. Disindisiwe ke bazalwane. Disindisiwe na kwi-drugs. Le ndaba ye-drugs ayihleli ngisithi hayi Nkosi indaba ye-drugs. Yona nakhule kuyo uThixo nale drugs. Amen. Ayikho i-drug engayaziyo. Amen bazalwane. Bese lincanywe nasekhaya belibhemela naphakathi endlini phambi komama wami.
Yayazi mama ndiyifuna bekuthengela naye. Besele ndixakile endlini. Besele beyiacceptile le situation bendiyiphila endlini. I-drugs zikwenza ukuthi abantu babone ngendlela ethile. Le ndlela ababona ngayo phela nawe uzibona ngayo. Amen. Abantu bathi angeke ukuphume kwezinto. Nawe futhi usho nawe. So namndandikilomeke ethi andinaze ngiphume mina kuma-drugs. Bengiwabhema bazingakwazi ukulala ngaphandle kwe-drugs. Ndikhumbula lapho ngikhohlela negazi khona kodwa ngizibhema lezinto lesisono. Isono singcolile. Sikhohlakele isono. Amen. Isono siyakulimaza but siphinde sikubize njenge-boyfriend eshaye anytime and sorrow. Sisono. Amen. Isono siyakuthatha sikufake ethaveni. Ushaywe pha ethaveni. Sasa mawuvuka noma uyile esibhedlela ebusuku la kusasa mawuvuka isono sithi come back. Ozala. So uyazibuza ukuthi lo muntu beshayiwe lo ethaveni uphindishe usuka esibhedlela khona. Kodwa la lo muntu uphethe ibhi ethaveni kusasa. Isono. Amen. Lo muntu uyabhema njengoba nanibhema ngihlatshwa ngibene bruise ngibena lona kodwa i-drug ithi zapha. Amen. Isono bazalwane singcolile, that's why sishumayela against isona. Isono simnandi mawusenza kodwa isiphumo sazo sibi. Ngoba kunabazalwana bakhona la namhlanje abathi ndisifuna ukubhabhadiswa. Amen. Ayikho light indaba leyo ukuthi wena ufuna ukubhabhadiswa because ukubhabhadiswa kumele wena uzincame. Umuntu othi ufuna ukubhabhadiswa mina ngumuntu othi mina ndohlukene nezono ndikhathele awazi ukuthi ukubhabhadiswa phinde ukuyele ezonweni waste le nto yenzayo. Amen. Baningi abanye babezile befuna ukubhabhadisa bajika la because washo ukuthi omunye uyahlalisana pha ubhabhadisa babasa kanjani uhlalisana ngapha hlukana nalo othandana naye, hlukana ne-boyfriend, hlukana ne-girlfriend futhi ufuna ukungena emanzini. Amen. Awukwazi ungena emanzini uthandana. Abanye bayile babhabhadiswa benjalo ngabefundisi abacompromise ngegospel. Asiyenze la leyo nto thina. Asikufaki nezono lapha because uzobini uphume kweso sono. Amen. Uma ufuna ukubhabhadiswa mzalwane, hlukana masturbation, hlukana njena leyo nto leyo, lento oyithandayo masturbate. Yeke. Before ungene, awuthi hayi anzenza uhlukana abangeni la ahambe kanjalo. Hlukana nayo qala before ungene. Amen. Abanye bathi no sine room ezithomi ulala ngabo mina andimazi uSathane. Nisahlala lo-2 nizolala. Ungaziqabela amanga nje. Sozukwazi ukumelana naleyo nto leyo. Noma ungasho ukuthi hayi siyayazi into ekumele senze but yazithanda because nizolala uma nisahlala lo-2. Akuthiwa ukuthi abantu bezibethandana laba bangashadi. Thandani option ile kodwa sanihlala lo-2 nihlaselana. Bantu kumele behlale lo-2 ngabantu abashadile laba. Amen. Abanye abashadana kodwa uthi myeni wami uthi mfazi. Maybe is girlfriend yakhe, maybe is boyfriend yakhe uthi umfazi wami lo. Sathane. Uyenza le ibe mnandi ibe nice lento. Amen. So bazalwane, njengoba uThixo engilandila kandilandela ukuthi nizodlala. Ndilandwe kunzimeni nje uThixo bengakwazi ukunilanda mina uThixo. Bengakwazi. Bendifuna uThixo but bengakwazi ukunifumana. Wathumela abantu ukuthi bakushaye.
bayitshisa indlu yami laba liphele ndingenzanga lutho. Indlela uThixo andifuna ngayo. Kunabantu la outside la uNkulunkulu uyabafuna bayashaya. Lo muntu each and every time ayidake ushaya ngabantu akabona uyabiza uzodafe. Uyabizwa. Lezi zinto zibuhlungu ezenzeka kuwe uyabizwa. Noma ungekahlangana noJesu uyabizwa. That's why amadoda edlala ngawe nje ayachitha ngawo amadoda. Ubizwa uJesu wena. Amen. How many times udlule ezintweni uJesu ekusiza kanje? That's why ngihlabela le ngoma sithi uJesu bekubona uJesu Nkosi yami. Wagcina because nawe uthi mawusithi kodwa bekumele ukuthi ndafa kudala but wagcina uJesu. Sande safikelela nakulo unyaka bazalwane inkosi sihamba nathi. Amen. Laba bantu bebengishaya bazalwane bebengakwazi ukungishaya mabehlangene nami kodwa bebesithi mabehlangene nami bazangibulala kodwa bafika ku abakwazi ukungibulala laba bantu laba. Ngoba uJesu wayesazi. Amen. uJesu wayesazi. Akekho zayo endlini kaThixo angabizwanga nguThixo bazalwane. Uma ubizwe nguThixo ayikho into enomelana nawe apha endleleni. Mase ungenile ensindisweni awukwazi udlala ngayo mase uzwile ngayo. Amen. Mase utheni uzwile ngayo. Nawe ke ndiyaqalisa ke ndingatsho ukuthi ndiyashumayela. Kunomzalwane wami ohlala la ePort Alfred la ensuka khona. Lo mzalwane uthanda ukubona ama visions kakhulu. Noma ehleli nje usehleze ebona izinto. So kukhona la ngangibuyele esonweni. Waphupha lo mzalwane or wabona something mathi ngibone umuntu esiwa khona le ebuildingini phezulu. Usiphosile lo muntu usiphose ebuildingini. Awaphansi. Mayifika phansi esithi yena uyosiza lo muntu. Bafika abantu bakuhleka lo muntu lo usiphose ebuildingini. Amen. Ehlezi mina ngimbuza ukuthi uNkulunkulu ubonise ngithanda nje ukuze endazibonayo. Ezimnandi endazibonayo lo mzalwane nami ndiyawisho ukubona njengaye. Amen. Uthi last night lo mzalwane mayifika endlini kune girlfriend la ngaphakathi andimvulele ukuze abone ukuthi kune girlfriend la. Kanti lo mzalwane kune vision ayibonile ukuthi ngibone someone esiphose buildingini wazowela ezantsi. Mayiwile la ezantsi bafika abantu bamhleka la ezantsi. Abamncedi bayamhleka. Esitshilo zowa kanti leli phupha libhekisela abakini. Mina ngavela ngabona ukuthi leli phupha lo mzalwane noma uNkulunkulu engamkhile nanganga but mina ngayazi ukuthi ngimlo. So mangene esonweni ifana nomuntu oziphosa ebuildingini phezulu. Umuntu owenza isono wenza suicide. Amen. Laba abahlekayo ngalaba bebekade bebhekile usithi usindisiwe. Amen. So mawile bathi besishilo uzowa angithi uwile usuke ebuildingini. Amen. Njengokulapha kunabantu ababhekile abathi one day izowa lo. Ayibonge Nkosi. Kunabantu ababesithi angeke uqede lo nyaka ungawanga. Mawile bayahleka. Because into abangayithandiyo ile yalensindiso. Sorry karabayi. Amen. Umzalwane wenza isono wenza suicide. Usho umprofeti uTobit. Uthi umuntu owenza isono akabuthandi ubomi bakhe.
Amen. So mawenza isono awuthanda ubomi bakho because the wages of sin is. So wena mawenza isono usho ukuthi uthuthe iminyaka yakho nje. The more senza isono, the more iminyaka yakho ithutheka nje. The more senza isono uyazithuthela iminyaka, wenza suicide. So that's why umuntu offers isono ufana umuntu ozibulele. That's why ngazoyizulu lo kuzoya nje sokwe nje because ufesa isono. Amen. So wathi mayiphupha lephupha lomzalwane ngahamba mina ngayikhaya. Ngakhala bayini ngaphinda ngabiza yena siba umzalwane ngathi lo muntu uphupha ngaye dini. Cela uhlambululo. Bengibuyele esonweni cela ukuthandazela. Amen. Bengibuyele esonweni mzalwane so ngicela uthini ukuthandazela. Wanthandazela umzini lo mzalwane lo behleze nami nje bengancami yazi umzalwane umphe uThixo nje azange ngithande lo mzalwane. Amen. Kuthiwa ngikhanya igama lakhe. Hallelujah. Iphupha lakhe lesibili uphupha ethole ijackpot. Ngithi nje siyaqala ukushumayela. Thola ijackpot lo mzalwane. Mali eningi. Le mali yakhe kuthiwa ayikho kuye isebhenki. So uthe mayisiye ebhenki bamsokolisa ukuze athole imali yakhe khona lapha. Kodwa imali yakhe kuphela ethe eyifumana. Amen. So into yenzekayo lo mzalwane njengoba imali yakhe seyitholile ebhenki ubonile ukuthi kunabantu abafuna le mali. Angithi bambonile ngoba enikezwa khona la ebhenki. So abantu manje akasakwazi ukuhamba endleleni uhamba ebheka abantu nje endleleni because abantu bayibonile le mali ayizuzile. Wathi wayofika khona endlini la ahlala khona lo mzalwane. But laba bantu bahlezi bedlula la endlini and mabedlula babheke la endlini straight la ahlala khona. So imali unayo but kunzima ukuyisebenzisa ngenxa yefiye yaba bantu laba badlulayo la. So ungitshela ngele vision ukuthi ngikuphe so ngine imali ngasokole ukuze ngiyifumane le mali but after ngifumene le mali kunabantu manje aba after mina laba bantu. So mina benhlezi ngithanda uku-interpret amaphupha akhe. Amen. So ngamtshela ukuthi no mzalwane kahle kahle labo bantu abafuni wena bafuna le mali uyifumene. Amen. Aba bantu abafuni wena bafuna lento uNkulunkulu ayibekile kuwe. Kunento uNkulunkulu akunikeze yona and lento wena u-afraid ukuyisebenzisa because of abantu. Amadimoni awufuni wena ufuna le uNkulunkulu ayibekile kuwe. Abathakathi abanangxaki nawo abathakathi. Inkinga yilento itholile. Amen. Noma ungaziqondi ukuthi ikhona into uNkulunkulu ikhona into ayibekile uNkulunkulu kuwe. Iyo leyenza abantu bakuzona abazondi wena. Abantu abanankinga nawe mzala banenkinga nalento iphethe. Uthi uzondwe nangabazalwane ngenxa yalento. Expensive lento. Amen. Abantu babefuna ukubulala bombami, babengafuna ukubulala because of drugs, because of into uThixo ayibekile kimi. Unento iphathisiweyo uThixo. Amen. Abantu bafuna wena ukuze lelo ungakwazi ukusebenzisa lento iphathisiwe. Uyoyisebenzisa nini lento? Sisikhathi bazalwane. So uthi mawungena kulo unyaka ukusebenzisa lento uThixo akunike yona. Into lo nikeze yona Nkosi.
iphathise wena ukuze uhambe nayo ushaya basaya uhambe nayo apho uhamba khona. Amen. Understand ukuthi kunento iphathisiwe angeke wesabe lutho la emhlabeni ngenxa yalento iphathisiwe. Angeke ube nenkinga nabantu, angeke uzondane nabantu ngoba abantu abanenkinga nabo banenkinga nento iphathisiwe. Amen. Uthi le ncwadi yesiKronike le ithi bezwa Chronicles bezwa Jesus. First Chronicles chapter 14 verse 8. Verse 8. Yes. Kwathi esezwile amaFilisti ukuthi uDavide ubekiwe ukuba abe Ngeke microphone, ufunde nge microphone, ikho microphone. Thank you Jesus. First Chronicles is Chronicles of Allah, chapter 14. Yes. Verse 8. Isihloko sakhona sithi uDavide ubhubhisa amaFilisti. Yes. Nathi sizobhubhisa abathakathi namhlanje. Kwathi esezwile amaFilisti ukuthi uDavide ubekiwe ukuba abe inkosi kaIsrayeli. Yes. Akhuphuka ayemfuna. Iyabona bazalwane bebengamfuni ngesikhathi engekazwa into ngaye. Aqala ukumfuna ezwile ukuthi lo muntu ubekiwe lo muntu lo uyinkosi. Amen. Ngesikhathi usindiswa khona lapho khona impi yaqala khona mzalwane. Ngesikhathi wamkela uJesu ngaso yaqala impi ngoko. Kwaziwe emkhathini ukuthi akunomuntu manje wamkela uJesu. Amen. So, laba bantu bebefuna lo mzalwane ephupheni lakhe bavile ukuthi kunemali ayisuzile baqala bamfuna. Ngesikhathi engekathola imali ebhenki bebengamfuni. Amen. So noDavide athe akuzwa amaFilisti uba lo mzalwane lo ubekiwe as king bahamba bamfuna. So nawe usindiswa kwakho bavile abathakathi ngawe bayakufuna ke. Amen. Inkinga zizwi ne-problems yafa zikulandela i-problems umntwana kaThixo cause unalento. Amen. Abafuni Davide but bafuna isihlalo sakhe. Incwadi yesiKronike ithi igcineni lento bazalwane. Gcina isithaba sakho kungafiki uthaba lohlula isithaba sakho. Amen. No Saul naye wayebiziwe nguThixo kodwa mayefika uNkulunkulu ethatha lento ebalekile kuyo washeke iking yena uthi uyiking but uNkulunkulu uphekisile lo muntu. Bakhona befundisa abashumayelayo kodwa uNkulunkulu wabacekisa kudala la. Kunabazalwane abakhonzayo baphatha iBhayibheli uNkulunkulu bacekisile akabazi. Because ayisekho kubo lento uNkulunkulu wayinikeze bona. Ikuthiwe isitha ngesikhathi lo mzalwane enza isono. Amen. Usathana ngafika uzothatha lelo, usathana ufika kwenze something nice, ubone lelo usathana ephethe uyisa lelo because ubhekele usathana bonsa yawa le. Amen. Iyagcina lento. Insindiso iyagcina. Uyinakekele. Uma kunabantu ekumele ubashiye kulo nyaka, kumele ubashiye for the sake of lento uThixo wanikeze yona. Uma kunabangane buhamba nabo ekumele ubashiye kulo nyaka bashiye ngoba bazokubambezela endleleni. Bad character corrupts a good person.
The reason why abantu befuna ukundibulala mina ngenxa yabantu benihamba nabo noma ndazange ntshontshe lutho ke but abantu la benihamba nabo. Amen. Ukuhamba nabantu abangalunganga unjalo uyafana nabo, awukwazi ukuthi nisindisiwe mina andizuyenza le nto bayenzayo, uyafana nabo kuThixo. Ukukhanya kuhlangana kuphi nokumnyama mzalwane? Uhlangana kanjani abantu abaphuzayo kodwa uphuzi wena? Uhlangana kanjani abantu ababhemayo kodwa ubhemi wena mzalwane? Amen. Noma uyafuna ukwehlukana nokubhema, usahamba nabantu ababhemayo ngeke. Noma uyafuna ukwehlukana notshwala, usahamba nesifriend esiphuza utshwala ngeke wehlukane notshwala. Because ayikho nje into ebalulekileyo friends ezikhulumayo nawe ngaphandle kotshwala. Ithini into namhlanje? Amen. Nginemali ethile so ithini into? Why lo muntu angakhazi ukuchazela ngomthandazo ukuthi masike sithandaze mzalwane? Akeke lo muntu akhulume leyo nto leyo. Uza destroy ubomi bakho. Hlukana nabantu abangalunganga mzalwane. Lo nyaka if ufuna uhamba noJesu, hlukana nabantu abangalunganga. Nomuntu uthi usindisiwe, uma lo muntu mawuhlangene naye ehleze ehleba njalo, hlukana naye ngoba esindisiwe lo muntu loyo. Ngokungcolisa lento uNkulunkulu ayibekile kuwe. Iyaprotectwa lento bazalwane. Amen. Uyayiprotecta ngoba uNkulunkulu uyinikeze wena. Yeyakho. Uyayibona futhi mayingekho le. Oh. Angithi ayibona mayingekho. Funda sesibani. Angifuna ukumdela kumele sithandaze. Kwathi esezwile amaFilisti ukuthi uDavid ubekiwe ukuba abe inkosi kaIsrayeli, akhuphuka ayomfuna. Uthe lapho uDavid ekuzwa lokho waphuma. Nawe uyabezwa uma bekufuna. Wawahlasela. Waphuma naye wabahlasela. Kangaphuma baleke. Because you understand into ayinikwe uNkulunkulu. Amen. Uzwile uSathane ukuthi usindisiwe wena but yabona ukuthi akakona ukufumana wena angena kubantwaneni bakho. Uyayazi ukuthi ngizamzuza lo uma nifumana abantwana bakhe ngizoba ngifumene naye. Indlela uSathane asebenza ngayo uma efuna abazali ubamba abantwana. Njengoba uma efuna ukuzwisa uJesu kaBhlungu ubamba thina. Amen. Wezwa uDavid ukuba labantu bayamfuna, so wena mawuzwile ukuthi kunabantu abakufunayo wenzani? Amen. Wenza kanjani mzalwane mawubhekene nenkinga? Because inkinga sizakuwe because of lelo iphathwe uThixo. Wenzani wena? Yes. Verse 9. Yeah. AmaFilisti esegasele esigodini samaRefa. uDavide wabuza kuNkulunkulu wathi, wabuza, ngenyuke yini ukuyohlasela amaFilisti na? Singenyuka ngoba sibahlasele laba bantu. Uyawanikela yini esandleni sami? Uzabanikela kuwe esandleni sami. uSimakade wathi kuye, khuphuka ngokuba ngiyakubanikela esandleni sakho. 2 Kings. Inkosi seyikhulumile ithi masikhuphuke. Izabanikela esandleni sethu. Amen. Itheni inkosi? Ithe sikhuphuke. Nathi kuzobela sikhuphuke. 2 Kings chapter 6. One. Amakhosi sibili 6 verse 1. Yes. Amadodana abaprofeti athi ku-Elisha, bheka phambi kwakho indawo esihlala kuyo sesiyiminyene. Verse 2. Yeah. Masihambe siye eJordani, Sabe. sithathe khona
kube yilo nalo umshayo ube munye sizakhele lapho masambeni bazalwane siyokwakheni. Hallelujah. Abona abazalwane nabo nabaprofeti le ndawo bahleli kuyincane, bathi profeti sicela uhamba siyogawula. Yes, wathi hambani, wathi umprofeti kaThixo hambani, ngoba le nto abayicelayo abazalwane uyibonile ukuthi i-right. Yes, verse 3, kepha omunye wathi vuma ukuhamba nezinceku zakho. hey Nkosi, uvuma ukuba siyenze le nto, sicela ungahambi sedwa, sicela uhamba nawe. Awenze umsebenzi kaThixo umoya wakhe ungekho kuwe. Amen. Ngoba le nto ogawula ngayo ngumoya kaThixo, angeke ukwazi ugawula umoya ungekho kuwe. Angeke ukwazi uhamba noThixo ngaphandle komoya wakhe. Angeke ukwazi ukuthandaza ungenawo umoya kaThixo. Ngumoya kaThixo ochazelayo kumele uthandaze njani. Ngumoya kaThixo othetha noThixo lapho ungakwazi ukuthandaza khona. Uyini akhuluma umoya athi lo mzalwane uthakazaze uthini lo mzalwane, kodwa umoya kaThixo explain uThixo le nto ethetha ngomzalwane. Akaziva yena uyakhala, kodwa uthi umoya ingcwele nazi leziphendula lezinyembezi Thixo zithi naye le nto ufuna ukuthi lo mzalwane kodwa akakwazi ukuthetha, but umoya kaThixo athethele ngomzalwane. Amen. Amen. Uyakwazi ukuguga phansi ngamadolo angaphuma amazwi, umoya kaThixo noma amazwi angaphumi akuthethele kuThixo. Wena u-understand ukuthi uthini, umoya oyingcwele atshela uNkulunkulu ukuthi lo mzalwane ufuna ukuthi. Amen. Moya kaThixo, asifuneni yena ngoku, noma ubungenayo ngokusiza la uzaphuma unabo ingcwele. Amen. Uzaphuma nayo ngongcwele. Ayikho lento yokuthi lo unyaka we-blessings, no, lo unyaka wobungcwele. I-blessing ikhona, wena uyi-blessing nje ngenxa yokuba uphila uyi-blessing. uThixo sekublessile already. Ngeyiphi i-blessing oyifunayo kuThixo? Amen. Ngeyiphi oyifunayo? Usalangazelela izinto ezibonakalayo kwesisikhathi uJesu ebuya manje. Ngoba umzalwane ofocus kwizinto eziphathekayo uphulukana nezinto zaphezulu. Umfocus kwizinto zaphezulu, lezi zaphezulu zi-attracta lezi zasemhlabeni. Uzizuze ungakhambi uzicele ezinye. Amen. So bacelile ukuhamba no-Elisha, bathi singahamba uthi u-Elisha yesi singahamba, but abakhange bahambe because uba mabahambe. Uthi lo mzalwane, if uthi masami sicela uhambe nathi. Noma inkosi ivumile ukuthi ungashumayeli, sukhawuleza uhambe ushumayele. Ithi inkosi ngicela kube khona. Amen. Noma inkosi seyivumile ukuba hayi ngokuba profeta, cela inkosi ibe khona ngoba uzoprofeta izinto zingekho. Andifuna uyiphatha le ndaba yesiprofeti ihlezi idlula nje emlonyeni wami indaba yesiprofeti. Andiyithandi le nto yesiprofeti. Amen. Everywhere apho abakhona sisiprofeti. Every Sunday sisiprofeti. Jesu wathi uJesu yabatabukela abantu abathuthe engakhange atsho. Akabathatha
noThixo abantu abathi uThixo uthe abe uThixo ngayithethanga leyo nto leyo. Lo unyaka bazalwane, phumani kwinkonzo zabaprofeti Nkosi yami. Phumani ufuna ukwazi ukuthi kwenzekani empilweni yami. Dear professor, go deeper ntoni? Why ungangeni deeper moya ngcwele uzongena deep ebantwini? Amen. Go deeper baba. No, go deeper. Uthi go deeper nasepokethini yakho. Go deeper nemali, go deeper. One on one mina maski boxing and wasendlini kaThixo. Ayo boxing lena false prophets. Inkonzo lena bazalwane elingwele levangeli. Amen. Andifuni nomuntu ozofuna one-on-one nami. One-on-one ufuna ukwenzani kimi ndedwa? Amen. Andifuna abazalwane abaya ko one-on-one. Andifuna umzalwane ozakini ozofuna one-on-one nami. Amen. Ufuna ukwazi ngawe ngizokwazelaphi? Kuthini umuntu okwaziyo? Kumoya ingcwele okwazi ngcono kunabantu bonke. Aninayo relationship nomoya ingcwele. Manje nine relationship nabobaba benu, daddy. Amen. That's why noma siphuma kwezikonzo abaphumi ngoba lezi ringi babekwe izandla ngeringi ezinkulu masakwazi ukuphuma kwezikonzo. Le ringi menza hlale, le ringi menza beblind lomzalwana angamboni ngoba lo prophet uyamdlela imali. Amen. Manje kumele kuvuke abantu abazothetha inhliziyo kaThixo, hayi abantu abazothetha inhliziyo kaSathane. Sazi prophet ezifika ziqhekeza ibandla kwezi sikhathi esiphila kuso. Amen. Asikho isiprofeto esizofika sikhazela uba umakhelwane ukwenza lo, umama wakho ukwenza lo. Isiprofeto sikaSathane leso. Amen. Phumani kubaprofeti bazalwane. Phumani kwinkonzo enobuso kamama umfundisi notata umfundisi la. Kulonyaka kumele niphume kwezokonzo lezo. Phumani enkonzweni zabantu nize enkonzweni kaThixo. That is why inkonzo zenu zivalile ngoku. Nesikolo sivalile, imisebenzi ivalile, nenkonzo zabantu zivalile. EkaThixo ayivali inkonzo. Nisivalelani inkonzo ba-first bishop. Nisifumeni into benisifuna abazalwane. Nivale inkonzo ngoku. Benisenzelwe iChristmas manje. Nisicelebrate into that pagans. Amen. Heathens. Labayetheni laba abazalwane. Shunyayeza ngabantu abangenawo umoya ingcwele, ngabantu abanesikolo. Bengafuna ufikelela kule ndawo, kodwa umoya umqhubela lapho uzoyenzani ke nani? Ma umoya umqhubela lapho, nifundiswa ngabantu abafundele into kaThixo. Ithi iBhayibhile umoya mayefikile uzonikhokhela kulo lonke iqiniso. Hayi iBible college. I-college yabantu uma ufuna college, akube into ufuna ibe udoctor, obe pilot, ube umfundisi. Ayifundele into kaThixo. That's why abafundisi abafundele into kaThixo bengenankinga noma ningena naked la endlini kaThixo. Ngoba uye esikolweni akahlangenanga nomoya ingcwele. Yaniyeka nimthaka ninjalo nigcwele ngamazipho nigcwele lipstick akanamoya ingcwele. Amen. uNkulunkulu ngoba ejala ukuthi it is good. So wena manje it is not good. Why? uNkulunkulu ukudale waba muhle nje. Why uzofakela inwele ngasizizwe zakho? Uyazi kahle ukuthi lezi nwele ofaka mawulala uyazikhipha. Ikhathi ukuthi ayizizwe zakho. Hayi uNkulunkulu uyenzanga kahle mina.
That's why bengathandwa abantu abashumayela legospel. Abathandwa. Ungaya all over. Abathandwa nokuthandwa laba kuthiwa bashumayela lezi zinto lezi. Why bona bengashumayela befundisa ibeli lezi? Because besaba nini ukuthi izawuphuma nihambe. Amen. Abanye bengashumayela iqiniso kungekhaya abafazi babo. Uma umfazi wakhe egcwele ngamawivi angeke ushumayeze ngewivi because la inkinga la embhedeni. Because kumele ulungise la embhedeni qala before ushumayela pha. That's why uPaul esithi nje kuhle ukuba ngubishop. Umuntu onqwenela ukuba ngubishop unqwenela into enhle. Kodwa benomuntu onomfazi oyi-1. Not ababishop nabafazi kodwa basaphila abanye babo. Noma ungashada nalophilisi of life kodwa ungesaphila lokuqala uyihypocrite yomfundisi. Ndiyalishumayeza ngobafundisi kulo nyaka buyelani kubafazi benu. Niyeke lento niyenzayo niyafeba nalento niyenzayo. That's why abazalwane bejola la ilo ujola nalo because umfundisi uyajola usemjolweni. Makabuye lo oqala unkosikazi wakhe. Akanawo umoya olufundisa njalo. Oyeka lezi zinto nishumayele ni worship ngebrook la ningabantu abomama akanawo umoya ngcwele lomfundisi lo. Anikhathalisi noba ungamthanda kangakanani umfundisi wakho, umoya ngcwele anayo umfundisi wakho. iBhayibheli lithi nje we must hate what God hates and love what God loves. Sithanda lento uNkulunkulu ayithandayo la ayithandi nathi asiyithandi. Wena uthanda kanjani ibrook? uNkulunkulu esithi ayithandi ibrook. Wena uthanda kanjani umfundisi? Uyithanda kanjani uNkulunkulu ayithandi? Sisaba nonyaka? Yes, siyamvala. Siyamvala? No, nangesi sikhathi besimvula kanje, simvala kanje. Yebo into kumele ishintshe manje. Kumele ishintshe message ovala konyaka. Kodwa izawutshintsha la. Uvisa abazalwane kamnandi behlele ezolweni. Kuyaphunywa esonweni. Uma ufuna uhlala, uma ufuna uhambe. Amen. Uma ufuna uhlaliswa liqiniso futhi kwalo liqiniso lakwazi ukukhipha umuntu ongena abafuna ukwenza ithando kaThixo. Mina uma mthandane ngiyadlala lutho qinisekile ngale ikhulumayo ngeke ngithi sorry. uNkulunkulu mayikhulumile ngathi sorry what? Fana lezi prophet umuntu prophet aphi nathi my brother I'm sorry sorry what? Kwezi prophet ezoqala ngamanga. Angithi uNkulunkulu bekubonisile lena ngoba izophila ijikele ukuthi uNkulunkulu no ngibone this. You are a liar. You are a liar. Usathane uzame ngandlela zonke wasebenza nabaprofeti abathandwa ngabantu. Baprofeti izinto ezinamanga ngami. Baphinda bayabuya baza kimi bazothi uNkulunkulu sorry ngibone. Why is it sorry man? Idamage soyenzile. Amen. Mama ke foreign gods waka ngomoya wama drugs ukhipha amadimoni. Amen. Unenyoka, ziningi lezi labathi nginaza. Azinezina beqala ufa ngeforeign god mina after kufika isiprophet wami ngihamba ngeforeign god. Yini foreign god? Amen. uNkulunkulu ephilisa abantu, kuphila abantu, abantu bephuma idimoni, abantu bephila kwizigulo zabo. Waphakama umuntu sithi ayikho lento yenzayo. Umprofeti kaThixo loyo uthi ayikho lento yenzayo. Noma ungabuza ukuthi yini le akayazi naye. But wena muse moyeni uzo understand ukuthi lento athi ayikho ile yokuphilisa abantu, akathanda ukubona abantu bephila. Ngoba umprofeti kaSathane ayikho profeti kaNkulunkulu. Umprofeti kaNkulunkulu uyajabula abantu bephila. Umprofeti kaSathane uyalimala baphuma amadimoni because kufa abantwana bakhe amadimoni wena. Yes. Amen. Hayi unalento uyayazi nomfazi wakho. Umfazi ayisando hlangana naye manje uzwile ukuthi ngishadile. Faka nonkosikazi wami leyo nto leyo. Nomezile kimi akayanga kuye wangcolisa kuyize kimi bayangayibuye.
nginga naye, nenkinga nalo moya asebenza ngaye. Amen. Uma umntwana kaThixo bazolwa nawe laba bantu laba. Uma bengekalwe nawe, awukamshukumisi manje uSathane. Shukumisa uSathane athi balwe nawe abantu. Uthi James mawubhekene nenkinga jabula, usho ukuthi ngikhombe yenzekayo. Wayezojabula nje. Umntwana kaNkulunkulu uyajabula mayibhekene nenkinga. Umntwana wezwe uyakhala mayibhekene nenkinga. Umntwana kaNkulunkulu wena. Uyakhala mawubhekene nenkinga uyajabula. Ithi Bible jabula mawubhekene nenkinga. Noma kunzima khumbula izwi. Uma ukhumbula ilizwi uzojabula. Ayibonge Nkosi. Athini baba? What? Sicela uhambe nathi. Yes. Kepha omunye wathi vuma ukuhamba nezinceku zakho. Vuma ukuhamba nathi Thixo. Asikwazi uhamba ungekho kulonyaka Nkosi. Vuma uhamba nathi Nkosi. Noma uhamba nathi sicela ngokube mkhulu kakhulu. Nalabo bebengena Thixo, mama bekhe babe noThixo kulonyaka. Nabo bebackslide mama buyele kuThixo kulonyaka. Amen. Noma uwile vuka. Uthumika uthi noma ndiwile ngiyavuka. Isithembile kandoda le. Yes. Wathi ngiyakuhamba. Ngiyakuhamba. Uma sithi Nkosi sicela nathi, Inkosi izohamba nathi bazana. Angeke ithi Inkosi ngeke nabe nathi. Ngeke. Izohamba nathi. Verse 4. Yes. Wayesehamba nabo wafika eJordani bagawula imithi. Bafika bagawula lapho eJordani. Amen. Ngoba njengoba singabazalwane, njengoba silapha kumele sigawule bazalwane. Ubuye nezinto zakho uhambe nazo endlini yakho. Amen. Kumele ube nantoni? Kumele ube nezembe. Kuthiwa yintoni izembe? Exodus. X. Imbazo mama uShazi. Ungumzalwane onjani ongaphethanga imbazo? Ukuthi mawungenayo imbazo awunawo oyingcwele. Amen. Yes. So thandaza. Verse 4. Yebo. Wayesehamba nabo bafika eJordani bagawula imithi. Bagawula. Kwathi lapho omunye segawula, Omunye laphakathi kwabo. insimbi yawela emanzini. Kwaphuma insimbi. Wakhala wathi, Wakhala. Kodwa kunabazalwane namhlanje uma bephunyelwa izinsimbi ba-act as if insimbi isekhona. Uyayazi izembe lakho laziwa nguwe. Why uzo-acta nje mawuphakathi kwabazalwane as if izembe usenalo kodwa unalo? Jesus. Ibandla lifile namhlanje ngoba likhokhelwa ngabantu abanganawo amazembe. Jesus. Abazalwane bafile namhlanje bafa spiritual ngoba balahlekelwe ngamazembe. Liphi izembe lakho mzalwane? Ungenzeni ukuthi awulazi izembe lakho ngoba izembe line-weight yayizi weight bangekho. Bukade uthandaza yayaphi imithandazo? Amen. Bukade uthandaza wenzeke mzalwane. Namhlanje akhona yenzekayo ngoba izembe lini but still usa-acta. Why ungakhali? Khalile le nyanga kaThixo. Yeah. Mawungenalo izembe
siwakhupha ngoba akacingi lutho kaloku ucabanga ukuthi nabo bekumele bakhontshiwe kanti labo bantu abanabo amazembe yamazi amazembe Thixo. Oh my God. Hallelujah. Amen. Hayi bazalwane, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ayibonge Inkosi. Amen. Lakhipha abazalwane, wakhipha unyana wokuqala, wakhipha osibili. Uthe uSamuel ngoke indoda kaThixo. Wabona unyana wokuqala, wabona the way aphindeke ngakhona wathi nami. Kanti babona njalo. Amen. Ngoba uyakwazi indoda kaThixo ubona abantu lobasebenzisa kanti uThixo akaboni ngale ndlela obona ngayo wena. Ngoba abanye abefundisi babeka abantu esikhundleni ngenxa yemali abanayo. Nabazalwane bathanda befundisi ngenxa yendlela abakhuluma ngayo kanti amazembe abanawo. Amen. Asifika abazalwane abanamazembe. Uma unalo izembe uzomazi umuntu onezembe. Uma ungenalo izembe uzovuma yonke into abantu abayikhulumayo makuthiwa masitshoneni le emgodini uyotshonela lokufundisa emgodini. Ngoba izembe awunalo. Ngoba izembe likwenza uunderstand ukuthi ungubani. Izembe likwenza uzibone ngoba mawushaya yabona ukuthi ikhondo eliyenzile la. Themba usabona ukuthi iwiki kanjani le ephethe. Themba usabona ukuthi ayinamsebenzi awenzi umsebenzi yalento kuphumela into ephanga phambili kulo mzalwane ukhalela la into ephanga phambili akakhalela ibambile ungamnandelwe lento ibambile kanti le emele ukuthi iyasebenza isekho lento ibambile. Amen. Uthi lo baba uSamuel uthi nami lo muntu kumele egcotshiwe uthi uNkulunkulu ayingqo mina ngibheki ngendlela abantu ababheka ngayo. Uthi ke ngo abantu babheka umphandle mina ngibheka inhliziyo. Umzalwane usabheka ukuthi abantu bashumela njani bagqoka kanjani unga-understand ukuthi inhliziyo because inhliziyo yiyo eyenza ukuthi kufunction umzimba wakho. I-character yakho suka enhliziyweni yakho. Umuntu okhohlakele suka ekhohlakele inhliziyo yakhe. uNkulunkulu akabheka ukuthi wow basindisiwe labagqoke kanje bagqoka ingubo ezinde akabheki njalo ubheka inhliziyo ngoba ungagqoki iduku ugqoka ingubo ezinde but inhliziyo yakho ibe imdaka. Ucabanga ukuthi usathana uJob esebenzisa laba abathwele amaduku for ukuthakatha naphakathi kwabandleni. Wena usabheka abantu laba abafunctiona kakhulu bazenza strong bakhala inyembezi mabethandaza kodwa bayathakatha. Wena babona beshumayela izibili bekhuluma konke kanti inhliziyo. Lungisa inhliziyo yakho. Lungisa inhliziyo yakho. Ubabona beshumayela babona besenza zonke izinto babona beprofeta kanti ayindaba bakaThixo. uNkulunkulu yabaza babo ubheka inhliziyo. Akabheka isiprofeto sakho ubheka inhliziyo yakho. Akabheka ukuthi wena uthandazela abantu baphila ubheka inhliziyo yakho. Ngoba ungabathandazela labantu baphila ukuhamba esihogweni. Ephumile amadimoni wabe esihogweni. uNkulunkulu akajatshulisa ukukhipha amadimoni, ujatshuliswa inhliziyo yakho enhle. Amen. Uthe lo isagawula lo baphuma izembo la etshona le wakhala. Kumele sikhale bazalwane. Uyayazi ukuthi izemba unalo. Yephi izembe lakho? Yes. Maye Nkosi yami ibitshelekiwe. Ibibolekiwe. Ukhalela lento ukuthi lo mzalwane lento asiyiyo eyakhe. Bafundisi into uNkulunkulu anikeze yona asiyiyo eyenu. Bazalwane into uNkulunkulu anikeze yona asiyiyo yakho. That's why bazalwane bengakhali masilahlekile because bacaba ukuthi sezabo. Uma bo-understand ukuthi kaThixo uzokhala. Uthi yo ibibolekiwe. Into yokuqala ikhalelayo le. Eyesibili ikhalela yini? Umuntu verse 6 umuntu kaNkulunkulu wathi
lwele kuphi na? Uthini? Iwele kuphi? Ukhalile qala wathi yo. Iwele kuphi na? Okwesibili wathi ibiyeyiyo yami. Umuntu kaNkulunkulu akabuzi bayebiye kabani. Naye besifuna uyazi manje welephi. Amen. Liwelephi izembe lakho mzalwane? Yaziyo abayibolekiwe, yaziyo ababingelilwe lakho but akafuna ukwazi ukuthi liwephi. Ufuna uyazi uba liwelephi, akafuna uyazi ukuthi belile kabani. Amen. Inandaba akasifuni excuses ukuthi lezembe ayibelinjena Nkosi liwendaweni ethile ayililwe la makusafuneka izinto ezinjalo manje. Kuyabuzwa liwephi? Because izembe lakho likulanda ndawo lelikwele ndodo ongatshakanga nayo. Liwele pha khazinyana. Mawuchazi izembe ukuthi liwephi kulapho ehlambulula khona. Bengisindisiwe kwenza umsebenzi ekhaya. Ndahla nami khona liwelapho izembe lakho. Asatiyeni ukuthi chaza liwephi. uNkulunkulu ufuna ukwazi ukuthi sewuwiki kanje liwephi izembe lakho. Ubukade umntwana kathi inkosi strong wena. Liphi izembe? Iba honest mawusiya kuThixo. Kunabazalwane abangekho honest even noNkulunkulu mzalwane. The way aqamba khona amanga kunzima ukukhuluma iqiniso noNkulunkulu. Because uNkulunkulu uyayazi baliwephi manje. Ufuna ukubona ukuthi honest kangakanani wena. Asikho honest thina kuThixo. Siyakhala, help me Lord, fill me with your Holy Spirit. Uzogcwalisa njani ngomoya ongcwele ushiye ngale emakhaya? Liwaphi izembe lakho? Namhlanje kumele uchaze lapho izembe lakho liwe khona. Uhlebe ngomnumzalwane liwe lapho izembe lakho. By the time uhleba luwile izembe. Ngoba hlala izembe abantu abahlebayo. Ahlala izembe kubantu abanomona. Ahlala izembe kubantu abaqamba amanga. Amen. Izembe ahlali abantu bazalwane. Ahlali ngokugqoka kahle kwakho. Because uSathane uyakwazi ukuconfuse umuntu ngenxa egqoke kahle ecabanga ukuthi izembe unayo. Ube ne-confidence ngembahla ozigqokile kodwa izembe awunayo. Noma leli izembe. Akubalekanga street talkings indlela okhuluma ngayo kamnandi nabantu. Lizembe into efunekayo. Akubalekanga ukuthi wena uhlabelele ingoma after ngoma enkonzweni. Lizembe. Liphi izembe? Ngoba izembe lilo futhi elizongena ngale ekhaya ezulwini. Uma ufika lingekho ngoba bingelilo lakho. Bile lathiko kumele ubuyisele kumnikazi walo. Ayonkinga ukulahla into yakho. Kodwa awulahla into yomuntu. Fana nomosha imoto yomuntu, ubolekwe imoto yomuntu, wayistretcha, yakhala because yayazi ukuthi umuntu uzothina umuntu wanemoto le. Kodwa maye yakho noma ungakhala nje iphela nje because yeyakho. Kodwa maye yomunye umuntu. Isithatha isibindi sokulahla into zikaThixo liphinde lingakhali. Amen. Usithatha isibindi mzalwane. Sokuqhubeka ukukhonza kodwa nama-girlfriend ayi-6. Usithatha isibindi sokuqhubeka ukukhonza unama-boyfriend ayi-10. And ulala nawo wonke. Uphinde usibize umzalwane wena. Usithatha isibindi sokuthi wena nomoya ingcwele kodwa ulala nomfundisi. Amen. Fundisi usithatha isibindi sokushumayela ulala nama-worshipers wena. Usithatha isibindi sokushumayela nabafazi babantu. You liar. Ulitshontsho likaSathane. Amen. uJeremiah ukhulumile ngabaprofeti bamanga kuba yafornicate laba bantu laba. Kusho uNkulunkulu ukuthi
uJeremiah uthi bayafornicator abaprofeti abaningi especially ababezoy bayathanda ukulalana nabo bantu sisifeke zabaprofeti ugcina usiyabona onwani ubuye sekumithi wakuthola kwa-1-on-1 uphinde uqambe umyeni wakho uthi ngumntana womyeni wakho kodwa yazi ukuthi ngunyana walo profeti wamanga lo. Khuluma iqiniso abantu bazalwane. Banqabile abantu abakhuluma iqiniso kwesikhathi sokugcina. Nizenzela nikhona let's cross over niphinde nivise abantu kamnandi. You will find cars. Yeah, this is a year of blessing. You will find houses. Awuzuthola ndlu la mzalwane, uzothola insindiso. Awuzothola mali. Zoba ngiqhamela amanga mina. Uba ngibazalwane lo unyaka wemali lo. Tell your neighbor. Hey. Neighbor. Bazalwane, phumani kwezikonzo. Amen. Phumani baprofeti bamanga bazalwane. Nayi gospel sishumayelayo. Sishumela uphume lapha kuleyo nkonzo leyo because ilizwi likaThixo ligqoqa ubone ukuthi le ndawo enkuya ikho right le ndawo. Phuma kuleyo nkonzo engawuphuma bazokulandela babenzele bayakuthanda bakwenzele everything. Phuma noma bakwenzela yonke into phuma. Akusizi ukuthi bakwenzele yonke into uhambe uyotshona nabesifokweni labo bantu. Hamba uyozingenela wedwa esifokweni. Mina ngiyahamba. Yazi mawuphuma kuleyo nkonzo ungayishiya iBhayibheli yakho, phuma neBhayibheli yakho. Ungayishiya iBhayibheli ngasemva. Hamba neBhayibheli yakho. Phuma. Amen. Phumani kwinkonzo ezithengisa amanzi neoil bazalwane. Phumani lapha. Amanzi asidumbu la iwaselayo amanye nitshizwa ngawo lapha. Amen. Izanga bakwanele. Izanga now. Yes. Jikela mali bathi. Niyakwazi ukuyayithandela. Angithi bayani-actisa lawa before niye lapho. Ayikho imiracle eyenzekayo lapha engakhange-act bazalwane. Imovie lenzeka kwezi prophetic church. Before kwenziwe imiracle. Tshela nize ngaphi la ithi. Funa bonke abantu ngaku-YouTube babone ukuthi abaprofeti benzani. Amen. Your false prophets. Major is coming. Nikawa mtu ngoyi maneno. Acting there. False prophets. Can I punch was around? Nitaka muzimira ngizezi lezi. Ukale wakhuluma nabo njengami banikhulumele nabo la. Ukhona umuntu osake wawa ukuthi push. Amen. Kamanga. Phumani kwezinkonzo. Ngoba if bengakhulumanga nabazalwane, bebezocaba kuzimira ngezi zinto laba bantu laba. Phumani kwezinkonzo bazalwane. Lezi things siziwash phumani. Awukwazi ukuthi usebenzise isiwash usebenzisa ngoma lapho bakade ngathi uzosebenzisa isiwash ayihambe kanjalo lento. Amen. Phumani kwinkonzo ezinibopha ngendawo la. Amen. Umuntu
karateka umuntu ojimi ojudo manje sebabona befundiswe bagqoka igown lapho sikarateka manje simphulaphula lezi zinto lezi phuma ngezonkonzo zokufundisa abagqoka imphulaphula abagqoka izinto ezinde la umuntu othandazayo ethwele umuntu osifazana wena mfundisi othandazayo uthwele lezi zinto ezinkulu la uzenza iking la phumani kwinkonzo ezinesitulo sikamfundisi esikhulu la noma umfundisi phumani la amen awungena kule nkonzo sewuyazi ukuthi umfundisi ohlala lapha abantu abakho ukuhlala waye ukuhlala la kuzohlala umfundisi la kuhlala unkosikazi wakhe la ugqoka into engaka uphethe itawuli ufaka itawuli ugqumile because yasibona ukuthi unaked akanalo izembe lo mama umfundisi amen ngoba ukuba benalo izembe bezoyazi ukuthi lento ligqokileyo incane uyazibona unaked sophatha itawuli ukuze mayihlala phansi azigqoke ngetawuli uzibonile saphuma endlini ukuthi unaked lo mfundisi naye emveni kwakhe banjwe esigqoko sakhe sekwenzweni nawe landela emveni kwalo muntu amen adlisiwe umuntu odlisiwe ngomuntu ogalelwe something umuntu odlisiwe ngumuntu odlisiwe ngumfazi wakhe umfazi odlisiwe inyoka Sathana noEva udlisiwe nguSathana uEva udlisiwe indoda noma umfundisi wakhe eshumela igospel isihloko but ngenxa yomama lo ichinge igospel ngenxa yemali siza ngalo uzuze zonke lezi zinto lezi wami esokweni siyawuvala unyaka siwuvala kanje uma kusuku kuya kule nkonzo le phuma kule nkonzo noma ungathi hayi mina ngigqoka kahle ngabo abagqoka kanje nawe uyafana nabo phuma la phuma abafundisi abafaka iring ezandleni zabo hayi wedding ring noba wedding ring bani wayethe umuntu eshaya ufaka iring idipha kakhulu ke le indaba bani bangazibuza imibuzo amen wayezokwata nje mayiring ingasekho kuyi because into ihlanganisile iring ayingothixo ngoba uThixo wenza abantu batrustane ungatrust iring but utrust nomuntu omthandayo noma iring engenayo iring mayingekho yakuza ukuthi iring manje sothandana manje awumthembi manje because iring ayisekho kodwa iring noma bingekho uzomthemba unkosikazi wakho noma iring ingekho uNkulunkulu akasifuni igolide nesilver kithi awufaki uma sithi uNkulunkulu awufaki igold nesilver sho ukuthi nalapha emnweni wakho awufaki amen hayi lezi zikhona lezi ze-Freemasons ziyafana zonke nalo ogqokileyo umshado angathi sowayithenga nge-10 20,000 lahla leyo riches or esihogweni mfundisi nonkosikazi wakho noyithuni yakhona nizonilandelelana itshona noyithu khona lapho amen igold nesilver ifuneki susana ezinekilezi ezigqokayo bafundisi zinekilezi zani lezi ezigqokile mazembe wasekho abanye banawo amazembe but amazembe abarusile ngoba bawasebenzisi ngoba bayi-understand into abanikezwe nguThixo amen bakhona abanye bathi ngicela ungimentorishe bla 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 indawo yokusebenzela uThixo ideep kakhulu amen indawo yokusebenzela uThixo njani ideep futhi nevangeli lideep ayibonge inkosi ivangeli njani bazalwane lideep kunoba thina sicinga masingene kulo nyaka namazembe singangeni kulo nyaka si-empty from January to December empty nako December amen abanye bawile ngalo December babuyela back izinto zezwe vuka mzalwane vuka ubuyele kuThixo vuka uthandaze lahla lezinto
bazalwane ngeke. Amen. Angeke ungene ezulwini unelipsi purple nezi-black. Ilipsi zakho uyazazi njani? Ngeke uye ezulwini namazipho amade ingathi uyi-hawk. Or uyi-eagle. Amen. Angeke uye ezulwini namazinyo egolide. Ngeke khipha lezinto kuwe. Izembe bazalwane hlali kubantu abanezinto. That's why it's exposer. I-gift yona iyahlala kodwa izembe njenga gift me. Because akathandazela nalowo nezinyo egolide uphile but engenawo umoya engcwele. Thetha ngomoya kaThixo. Uyalazi izembe la mina ngeke ngikutshele ukuthi kunenkinga so umuntu inkinga yakho uyazi ngokwakhe. Mina ngeke ngene amandla okutshela ukuthi wena unani, wena usesonweni or what. No, uyayazi wena ukuthi usesonweni or awukho usesonweni. Uyazazi ukuthi unali izembe or awunalo because libanjwe nguwe libanjwa ngayini. So bangiqamba banga benifo. Yes my brother. No. Izembe lakho lisebenza. Yazelaphi? Yazelaphi? I see lightning, I see fire, I see smoke, I see. Siningi lezi ndaba sibonayo abantu la. Yazicinezela ngiyazinyathela ukuze ungene kulo nyaka uvulekile ingqondo. Noma lo prophet athi I see something uvela uthi hey usi what? See what? Noma uhlangana nawe entahuni. But the Lord is speaking. We don't beg each other because unezele. Amen. Awusakholiswa ngabantu abanjalo. Abanye baqambela amagabathi uma uye kwenye inkonzo izinto zakazohamba kahle. Ufuna ukuthi ihlala le nkonzo yakho ufe nayo. Uhlelelile enkonzweni yomuntu ofuna ukuphatha, ongafuna ukuphathwa nguThixo, oziphakamisayo, onempalamo. Ingozi umfundisi one pride. Ngoba akatshela izinto zisuka kuThixo, ukutshela izinto zisuka kuye. Ngoba usebenzisa wisdom yakhe, akasebenzisi wisdom kaThixo. Uphole yena uthi uma nishumayela nabazalwane bengingathethi ngewisdom yehlabathi, bengithetha ngewisdom yasezulwini. Iwisdom yasezulwini ilena yokuthi mangishumayela la mntwana omncane ahleli pha ayizwe lento engikhulumayo. Iwisdom yasezulwini ayikho difficult to understand. Wisdom yasemhlabeni lo muntu ukhumshela iEnglish eningi ungayazi noma sithini umfundisi lo. Abanye bathi haleluya lo ungabuza ukuthi uthini umfundisi. Ngasi bathi umshumayela kamnandi yazi. Bakhuluma kamnandi. Bafile. Phumani ebantwini abafile. Uthi uPaul incwadi yeEphesians phumani phakathi kwabo laba bantu bazalwane. Uma umuntu ukuze akuthandazele for healing afuna imali kuwe phuma kulo muntu lo uJesu Kristu bazama igazi lakhe free wena abafundisi belibhatalisa bona. Phuma kubantu umuntu imimoya afuna ukuthandazela akhiphe imali ngegift kaNkulunkulu. Phuma kwezobonzo bazalwane. Phuma ngisho nalabo abaneringi mina ngiyiphinda phuma abefundisi because niqoka kahle labo bantu nani inkingila esandleni. That's why manje shada nani zosifaka ngoba umfundisi ifakile. Ngokulazi iqiniso. Xolela ubuye sokwenza because umfundisi naye ifakile le. Na ulandele umfundisi wakho. Phumani kwezobonzo zabefundisi abane faith hackers. Phumani. Phumani kubafundisi abazechama boy endlini kaThixo. Phumani. Bafundisi abagqoka ibhruku ezidane zoskinny jean. Phumani. Amen. Noma igqokile le bhuku yakhe kuphelele manje waba kanje. Ncane le bhuku yakhe. Kunzima ukuguqa phansi athandaze. Ncane. Because uma angathandaza izoba mess lento yakhe. Phumani bafundisi abashumayela begqoke isikhipa belivezela ingalo. Kodwa bathi omama bangaveza amathanga kodwa bona baveza ingalo bona. Phumani bafundisi abaveza tattoos.
Phumani la uNkulunkulu akasifundi lezi lithathu. Phumani bafundisa kanjalo. Amen. Phumani kwezi prophetic change bahlezi benitshela ingxaki zenu. Abanitshela ukuthi uNkulunkulu utheni yena. Banitshela ngengxaki zenu zasezweni. Yes, you, your number is 078. Yes, Papa, yes, Papa, yes. Inamba ingenaphi number la? uJesu uhlangana naphi ne phone number yakho? Yes, you. What is your name, brother? Your name is? Yes, Papa. Yes, your ID number is 007. Professor, Papa. This is 954. Yes, Papa, yes. Kusizakala ukuthi ayazi ID number yakho lomuntu usezonweni nje. Amen. Siyile kwezinkonzo sachaza le ID number zethu. Phumani kwezinkonzo bazalwane. Phumani ngokusheshsha. Maphinde kuyele kulo nkonzo le. Phumani bazalwane kwezinkonzo lezi. Lezi zinibhabhatisa swimming pool phumani la. Ezi zinibhabhatisa emagameni amathathu. Phumani. IBhayibheli lithi masifane noJesu. uJesu ubhabhatisa umlanjeni, wena uzenza ngcono wena. Awufuni ukungena ngamanzi. uJesu wangena nje ngamanzi. Wena wayengafuni ukungena ngamanzi. That's why bazalwane abaningi abangene kwi-swimming pool benefiye. Bafikela ngomoya wefiye because abakwazi ukungena ngamanzi. Because namanzi ayasabeka namanzi la. And kumele ungene lapho uze uNkulunkulu akunikeze the spirit of courage. Amen. Wena ufuna ungena emanzini amahle, amanzi womuntu, hayi amanzi kaNkulunkulu. Sifuna ungena emanzini kaNkulunkulu nje abazalwane bezobhabhatiswa la, bazongena emlanjeni egameni likaJesu. Hayi emagameni, kodwa egameni. Idinga isithilelo lendawo. Ngoba uNkulunkulu if wayesithi emagameni, bezokusho kanjani uJesu nimabhabhatisi emagameni, kodwa uthe egameni loyise nelonyana lomoya. Thethwa ngegama eliyi-1, kuthiwa egameni. Understand? Kuthiwa egameni loyise, uyise kuJesu. Egameni loyise nelonyana lomoya. That's why uJesu sithi uma nibone mina nimbonile naye. Tshela umuntu oyi-1, ungabahlula njani uJesu lo? Amen. uPaul ubethwa ngombani? Uyabuza uPaul, who are you, Lord? Jesus Christ is God. Uthi uNkulunkulu esihlalweni sami unsharing esihlalo sami uzofika kubo yena ezulwini. Nguye ozogwema. Uthi I am the first, I am the last. Ngoma upho omunye enthetha ngaye bazalwane. Why nikwehlula nje? Why nithandaza emagameni nanithandaza? Ningathandaza egameni lenkosi. Amen. Onke amadolo angoba sizothandaza egameni lenkosi uJesu Kristu. Yes, ngazile verse. Bayivala ukuthi egameni likaJesu. Umuntu kaNkulunkulu wathi iwele kuphi na? Nathi sifuna ukwazi bazalwane wena ephizeni. Wamkhombisa indawo. Wamkhombisa azangangena emanzini kodwa wamkhombisa. Mkhombisa uNkulunkulu, ungayi lapho, ungayi into details, asimkhombise inkosi. Behle nenzimo ethile, izembe lami lawo. Khombisa inkosi. Ungenzi izinto ezininzi. Khombisa inkosi ukuthi izembe lakho lwekuphi. Ulishiye izembe lakho uzihamba wedwa manje. Yes. Wayesinquma uthi waluphonza lapho insimbi yantanta. Laphuma izembe lakho. Kunabantu abazobuyela ngamazembe namhlanje. Verse 7. No. Phelela nje lapho uvala iBhayibheli yakho. Angithi izembe ithi iphumile. Amen. Uphose into encane baphuma izembe elikhulu. So uNkulunkulu uzosebenzisa into encane. Uzosebenzisa only le nkonzo yanamhlanje ukukhipha izinto zakho ezinkulu. I1 uJesu ayifunayo ukuthi liwephi?
bakhala noMartha ne ukufa kuLazaro. Bakhala bathi manje sebolile, manje selisuku. uJesu engafuna ukwazi ukuthi lisuku lingakanani, wabuza nimngcwabelephi. Sifuna ukwazi inkinga ukuthi ikuphi inkinga. Kuphi inkinga yakho mzali? Wephi izembe lakho? Imini yokubuyiswa kwamazembe namhlanje bazalwane. Ndiyaxolisa ukukhuluma kakhulu abazalwane bayalala manje. Uzolithola kanjani ulele izembe lakho? Ndicela ningabavusi labo baleleyo. Thina sizothatha amazembe ethu sihambe nawo. Uma ufuna izembe lakho kuzomela uphinde ubuye isendelize lakho. Amen. Cela siphakame sifende ngenyama.
Jesu nama. Jesu nama. Uyanilwela. Jesu nama. Jesu nama. Uyanilwela. Uyanilwela simpi. Jesu nama.